Jinê nêzdî ku 11 salên li dijî her cûra êrîş û êrîşên qirkirinê li ser bingeha xwerêvebirîn û xweparastinê berxwe didin, yekemîn kovara Nîsan derdixin. Kovara Nîsan pîrdozî, civakî û çandî ye. Bi encama tekeşîn û berxwedana 11 salan a jinê nêzdî, kovara Nîsan bi hejmara xwe ya yekemîn derket. Kovara Nîsan wekî bersiva 74 fermanan li salvegera 11mîna fermanê de dest bi weşana xwe dike. Li serî de em şehîdên 74 fermanan li bîr tînin û birêzdarî bejna xwe li ber ditewînin û tekoşîna jinên ku ev 11 salên li ber xwe didin û rêxistin bûyînek di nav de çêbûye em silav dikin. Her hûn hemû dizanin ku herkê nêzînkî salvegera 3 meha 8 2014 dibe birînên civaka me êzdî xwenû dikin. Bi rastî jî cidabûyînek di nava van 11 salan de di nava civaka êzdî de çêbûye. Ne ku me êşên fermanê ji bîr kirine, em hemû zarok wê fermanê ne û niha jî her kesek ji me rêxistinbûyînek di naxê xwe de çêkiriye û perwerdeyê dibîne xwe perwerde dike. Em ê bêjin yanî ne ku me birînên xwe li cihekî hiştine lê tekoşîna me jî berdewam e. Em weke zarokên civaka êzdî piştî 11 salan me xwe tekoşîn kir, me xwe rêxistin kir û em jî weke ragihandina jinên Şengalê li ser şopa şehîdên xwe vê ragihandinê bi rêve dibin. Tabîkî berxwedan bê bedêlên giran nayê. Divê ku em bedêlên giran bidin hetankî ku berxwedan bixwere bîne. Em li ser şopa şehîd nû jiyanan û bi hezaran şehîdên wekî şehîd nû jiyan çêbûne ku cihê xwe di nava refên gerîla de digirtin. Her wisa ragihandin jî karê wê bû. Hat Şengalê canê xwe ji bo civaka êzdî feda kir. Em jî weke jinên ciwan, jinên Şengalê li ser şopa wê ne em kamîreya yek şehîdê xwe li erdê nahêlin. Weke ku niha me kamîreya a şehîd nû jiyan rakiriye û bi vî karî em karin heqê şehîdên xwe li ser milê xwe rakin. Bi vî karî em karin xwîna şehîdên xwe li erdê nehêlin. Yek ji wan jî kovara Nîsan a ku me li ser kar kiriye, ev demekî dirêj e, me li ser kar dikir û niha jî di salvegera 11mîna fermanê de me ev kovar temam kir, me karê wê temam kir û me derxist kovara yekemîn e di nav civaka êzdî de û bi taybetî jî di vê kovarê de jin mijarên di vê kovarê de gelek mijar hene. Jinalojiye, peyamên serokatî ne, çîrokên jinên ku ji fermanê xelas bûne me girtin û me di vê kovarê de bi cih kirin. Her wisa nêrînên zarokan hene di vê kovarê de. Civaka êzdiyatî yanî em bêjin di vê kovarê de heye. Gelek mijar di vê kovarên de hene lê herî bitir jî yê jin tabî ku di her fermanê de jin hatiye hedef girtin û bi taybetî jî di fermana 3 meha 8 2014 de jin hate hedef girtin. Me xwest ku herî bitir yanî rengê jina êzdî di vê kovarê de derbikeve û her kes bizanibe ka jina êzdî di nava 11 salan de çend ked daye, çend berxwedanî kiriye. Encamên wê kedê jî yek ji wan jî kovara Nîsan e, bi navê Nîsan me derxistiye ku navê wê jî ji nûvejînê tê, ji Rûnansa Sêpêk tê. Em jî weke jinên êzdî ku di nava 11 salan de me nûvejînek di xwe de ava kir û me xwe rêxistin kir, xwe perwerde kir. Di ser wî esasî jî me ev kovar derxist. Navê Nîsan jî di meha Nîsanê de nûvejîn di her derê çêdibe. Her wisa serokatî jî di vê mehê de hatiye dinyayê. Di vê mehê de dinya kewîniye. Di her derê yanî xemlandin derdikeve. Me jî xwest ku navê kovara me jî yanî wateya wê nûvejîn, Rûnansa me ev navdanî ser li ser vî esasî. Me jî weke ragihandina jin ev kovar ava kir. Di encamê ku 11 salên rêxistin di nava jinên êzdî de çêbûye, ragihandin, her wisa radyo bi gelek cihan jinên êzdî pêş dikevin yanî di Şengalê de.
یک جوانا جی راگهاندنا جنین ازدی کو دسر ناوی هر شهیده کی هاتیه چکرین و ام وقت جنین ازدی براستی جی ام گلگی کیف خوشن کو اوه انجام کدا کی پرمزن اف کووار درکتیا به انجام کدا کی پرمزن هاتیه درخستن ماجی گلگ کدا و ام دوی به کدا گلگی کلجانینه دسری ده از وی کووارا بناوی نیسان دیاری هر جنگ از دیدگم و هر جنگ دی جهانی دیدگم و به تایبتی جنین من دیل گرتی جنین از دی ین دیل گرتی از دیاری واندکم و دبیجم امیل سر و خط بمشن و امی هر دم ناوی جنان درخن هولی و امی هر دم دسر شوپا شهیدین خوابن از وی کوواره دیاری هر جنگ دی جهانی دیدگم به تایبتی جواک خواه از دی و از شنگ علی حتانه که امیرالی و کووارا یکمین بناوی نیسان دیاری سروکاتی دکم جبر کو اف انجام فکر و فلسفه سروکاتیه کووارا ما یکمینه امی بردوام جیبن لسر کاری خو و ام تجاری ناوی جن بسه و هر تم ام جنین ازی خو پرورده بکن و خو پیش بخن و امی لسر فکر و فلسفه سروکاتی رونانساسی لشنگالی پیک بینن و بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک جی و پیکورا کاچا مجی و کجنین ازدی کووارا کمین درخست بناوی نیست. هر سام سپاسیان کسین کو کد لبر و کووار دانه نویساندن به تایبتی جی یکینیا پاراستنا جن یپجه ام سلاوین خوین گرم جوان را دشینن کو جدست بکا فرمانه حتی روزا ای روزی بمره علی کاربون و کدکی پرمزن لبر مددن ام جی به کلاجانیا که پرمزن وان سلاف دکن و کووار دیاری وان جید کن. بله دست پکی ام نزینگ سالوگرا فرمانی دبن ام شهیدین فرمانی همو کا بیرتینن براستی جی وق ام بجن وسیله ام بجن سالوگرا فرمانی راگهاندنا ما جنن ازدی کووارگل درخست جاره کمینا کو د شخص جنن ازیده کووارگ بناوی نیسان تدا درخستن یعنی گریه و واتای معنوی پر اجمرا جدایا کو بریا 11 ساله جنن ازدی نکاربون راب نسرخو نهاجی بناوی جنن ازدی کووار تدا درخستن براستی جی بناوی نیسان مجبوچی ناوی نیسان هل بجرد جبر کو د جواکا ازدی دا د شخص جنن ازدی دا ناوی نیسان پر معنی که خواه مها نیسانی یعنی آوابونا آگردونه جبو که جی ما ناوی نیسان هل بجرد تشتن کو گردای جن بیرو بهواری چاند رو رسم هر تشتی کو و همان دمیده پشتی 11 ساله کارو خوات کو جن کری همان دمیده تشتی کو برهمه کو جن پیش خستین و دوی کوواری دا بیتا راگهاندن اف کووارجی ما خواست کو ام به سالوگر فرمانی کووارا یکمین به وسیله سالوگر فرمانی کویا هر زیده فرمانی دا ایریش و قتل کردن سر هاتی و هاتی نتجاوز کردن جنبو ما خواست کو وکا ام بیجن برسوا فرمانی بدن کو جنن ازدی ایدی نوک برینه جنن ازدی و رابن سرخوا جنن ازدی جبو خو جواکا خوا کارو خواد بدن ماشاندن اف کووار و به وسیله کو جنن ازدی ایدی هن زیدتر خوناز بکن بله ام جواکا راگهانا جنن ازدیل به شوپا شهید نوجیانن کو خوستکا شهید نوجیان بو کو جنن ازدی خو پیش بخن و جنن ازدی ایدی لهر جهیده مثلا جهه خو بگیرن هر کاری ده جهه خو بگیرن مجوکا جنن ازدی اف کووار لدار خستیا اف کووار هر سه مهاوی بیتا پیشکش کردن هر داوجم کارم بیجن کو اف کووار وی به وسیله کو ادی جنن ازدی هن زیادتر خو پیش بخن همان دمیدش بو مجی جاره کمینه مثلا هیجان آوی تشتکی وساکول شنگال ده بیتا دار خستن بجتای بجیج بو سرناوی جنن ازدی همان دمیده یعنی ناواروکاوی او جی او برهمی کو 11 ساله هاتیه کرن ده عالی سیاسی ده عالی خو پرورده کرن ده عالی پیشکتنی ده شخص جن ده چی بوین اما به وسیله وی
ام بیجن کواری کارم خوب گهین نه همو جنا نه جنین ازدی بتنه جنین جهانی همویجی و کاربن کوچا شخصی جنا ازدی ناز بکن اف بر همه کو 11 ساله هاتینا کرین و کواری دا beş bine dayin وسیله و کواری و هین زیادتر جنین ازدی خوناز بکن خو پیش بیخ سری دا ام شهیدین هفتی چهار فرمانه ببیرتینن برزداری باش نخواد برده تاوینن جخوا پشتی 11 سالان جی فرمانه بوسیله سالوگره فرمانه ما وگره گهاندنا جنین ازدی کوارک درخست ناوی کواری جی نیسانه ام بیجن سری دا معناها ناوی نیسان چواتیا و جمارا وک جواکا ازدی جخوا مها نیسانه دبا جواکا ازدی گلک گرینگا جبر دوی مهدا دنیا کونیا مها نیسانه لبا جواکا ازدی وک بوکا سالید بینن جبر به بهارا خو بگولین خو بخوشیا خوش بروی کیجی مها نیسانه که گلک پیروزا ام بیجن وکو دوجی یعنی دمها نیسان دا 4 نیسان جی روزبونا سروکاتیا جخوا اف جی جما جواکا ازیرا گلکی بواتایا مها هکا باما پیروز مها هکا دناف جواکا ازیدا گلکی بواتا دوی مهده سروکاتی جی هاتی دنیای افت با دوامین یعنی شخوا مها نیسان دنیا کونیا دما روزبونا سروکاتی جی جن جنوبا هاتی آفراندن جبر دما سروکاتی نو هاتی جیانی آزادیا جنی دوی دمی دا هاتی دست بکرین حتی نکی روژا ایرو جبر وکی جی ناوی کوواری نیسانه وکو دوجی بیژن گلک مجار دو کوواری دا هینا یعنی چه دالی لشکری دا دالی هزین عسکری سیاسی آلی جواکی آلی چاندی آلی yani her alide em bijin du kovarê de heye wekû do jî em bijin peyamên zaroka ji bo serokatî du kovarê de heyne em bijin peyamên heke ji bo jinolojî serokatî şandîn du kovarê de heyne yani hedefa me ji çêkirina vê kovarê çi bû ji xwe piştî 11 salan ji berxwedaniya jinên êzdî em bijin kovareka wisa bête derxistin ام وی کوواری دیاری شهید نوجیان دکن روشنموانه یکم کو دنگ جنین ازی دای خویا کرین جخوا بریا هوان نوجیان شهید بکوی خواستکاوی او بو جنین ازی کاربن خو پیش بدنیت کاربن گاوا به پیش دبا بجین کاربن راگهاندنه که جنا آزاد شنگالی دا آوا بکن ایرو جیام وکا کچین ازدی ده سر خطا شهید نوجیان ام کارو خبات دنه مشاندن جخوا ام بیجن دو کوواری دا جنین دیلگرتین دست داعشی دا دبشکی کوواری دا مجاری وان جی هینا ام وی کوواری دیاری تواهی جنین دیلگرتین حتانه کی روجامه ایرو نهاتین سر آخا شنگالیم دیاری وان دکن ام بهیوینه هکا روزه که کچو جنین ازدین دست داعشی دا دیسا وگرینه سر آخا خوان بهفره جیانه که آزاد شنگاله که وکهف آزاد جنوبا آوا بکن هدف ما جوی کوواری او هکا هی بیتر ایشا جواکا ازدی بیتا خواه کریم تایبتی جی آجینه جبر فرمانی ده هری بیتر زحمتی دیتی جن بو آیرو پیشنگتیا جواکت که دیسا جی جنه جبروی که جی هدف ما جوی کوواری او بو هکیا ما جملت ما همو که اوا هکا وی کوواری بخواندن و در دوره خوشی بدن خواندن ام کارکی وساد شنگاری ده گلکی بمعنی گلکی بواتد بینن ام تایبتی جی ام وی کوواری دیاری سروکاتیت کن اجبر بسای فکری سروکاتی رو جنین ازدی کارن کارو خباتا کی وساد شنگاری ده بدن مجاند